hano mu Nzove Mugunga Ive uwo bita Ismael Pichu tayari bimeze bitano mu Nzove mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kubana rero aho tugiye gucacamba umukinyi umwe ku wundi, isura imwe ku yindi. Mohamed Cheri cyangwa se uwo abantu benshi basigaye bita Cheri yagarutse mu myitozo. Mana Rayon Sport, Murera, Igikaka, Igikano cy'Imfizi, Isaro ry'Inyanza. Iyi Rayon Sport yaza mwajyaye ni Rayon Sport ikipe ya mbere, Dr. Pico number 1, ikipe ya mbere, the one only ifite abafana benshi hano mu gihugu. Iyo ni Murera, nta yindi. Iyo ni Rayon Sport. Wewe wahisemo gukanda subscribe rero kuri Hot News uru wa mbere kabisa ukanikurikira. Anariko babwira ngo imyitozo hano tugiye kuja dushiraho za update ya myitozo ya mbere ibanza, noneho indi myitozo duhite tuyikurikira kuri Hot Rwanda. Ubundi ibintu byose bigende biryoshe papa. Iyi niyo chano ya mbere ibagerera hano kuri tere. Yes koko tugiye kugenda tubereka umukinyi umwe kundi. Azizi Basane Kuranya uramubona neza cyane, Ive uramubona neza, Adama Bagayogo wamubonye neza cyane. Nahisaba kujya mbahindura style ya video kugira ngo mutaje muravuga ngo rutwereka video imwe. Mwabonye uwo bita Kabange, mwabonye uwo bita uyu musore w'umurundi man ishobora byose, arabyiringiye, arakomeye, ameze neza cyane. Prince we uri igisore kabisa. Mwabonye umwana w'umurundi Asumani Ndikumana, mwabonye Abedi Bigirimana Abedi, mwamubonye neza cyane kuri nimero 3. Mwabonye abasore b'ikipe ya Rayon Sport, mwabonye Richard, murababona uko bahagaze neza cyane. Manisho iyi Murera izica amakipe. Mwamubonye uwo bita Asumani ahagaze fresh, ahagaze bugwe, ni inyamaswa. Reba uko kugura, reba utwo ducenga batanga ibi ntahandi wabisanga uretse kuri Hot News. Iyi Rayon Sport mbona nona, iyi Rayon Sport igiye kongerwamo Mugunga Ive, iyi Rayon Sport igiye kujamo Ismael Pichu. Iyi Rayon Sport irangiza amakipe hano. Iyi Rayon Sport Tade arimo aragenda yivugurura papa, arimo aragenda yishira ku cyo bita umurongo. Iyi Rayon Sport iri bwica amakipe, iyi Rayon Sport iri burangiza icyo bita amakipe, iyi Rayon Sport iraryoshe. Narababwiye ngo ku munsi w'ejo mwabonye Mohamed Cheri, dore nguwo kabisa, kuko yaramaze igihe adakora imyitozo, ari gukora twa crosses two kugira utetse two kwiruka. Dore ngo Serumogo ari Omar arimo araganirira na Idrissa Koyate. Serumogo arimo arabwira Idrissa Koyate ariko ngo urebye Ivi na Ivi ibintu bigomba guhinduka muri ubu buryo bikaryoha muri iyi njana, tukabibona Ivi na Ivi, tukabibona icyo bita kama kawaida papa. Iyi Murera izica amakipe. Ndakurahiriye iyi Rayon Sport ihagaze neza ku murongo ugororotse wa Paul wa Tade. Ba Paul Muvunyi bakaza nkuko babivuze mu nama, bakaba bajyanama ba Perezida Tade. Turimo kujyana noneho Tade akayobora yino Rayon Sport. Ko Tade maze kubona kakunda Rayon bro, impamvu ni iyi: numwe usiga business ziwe akamanuka hano mu Nzove akaza kureba imyitozo. Ku munsi w'ejo naramuberetse, n'uyu munsi ashobora kuhagera. Niba umugabo umujejeta faranga nga Tade ashobora gusiga business zakabati muzikurikirane, manuke ndebe ikipe nyoboye, kandi Rayon Sport yahagera atahagera nta wabimubaza. Ariko waravuga ngo reka nubake Rayon Sport, nibura niyo nayivamo, ariko nzayivemo umwana wanjye ashobora kunyura ku bareyo bakamuha amazi. Narabubake Rayon Sport ibaga, Rayon Sport yica amakipe. Singida ziri bubiri ngo Singida ngo yamaze gukora ikosa rimwe, nimugoroba nari babwereka nibasubiriremo ngo Singida yamaze gukora ikosa ryo kuvuga ngo reka ikine Kagame Sekafa Cup, kuko Rayon Sport igiye kuyibona yiringuruke. Uwo bita uyu Afami ya Rotifi bamaze gutegura umuvideographer uzaja muri Kagame Sekafa Cup, ugomba kureba strategy na tactique zose ziyo okipe izahangana na Murera. Ubundi ngizabirya ngo bazayikubita ntago uzamenye ikikubise, bazayikubita ngo ntago uzamenye ikikubise papa.
ngo bazayikubitana. Dore Adama bya bishoti bye biremereye. Adama watangiye kwishimira ikipe, Adama watangiye kwiyumva mu ikipe, Azizi Basane watangiye kwiyumva mu ikipe, ukamanuka kuri wa musore Prince bahagaze neza, ukamanuka kuri ba Revaldo bahagaze neza. Iyi Rayon Sport izica amakipe, ukamanuka kuri ba Sefu bahagaze neza, ukamanuka kuri iki gisore cya Aimable Ndarindwa Aimable gihagaze neza, ukamanuka kuri nimero 3 Abedi, ukamanuka kuri Richard, gakomeza mani ishobora byose. Iyi Rayon Sport izica amakipe, iyi Rayon Sport izica ico bisa amakipe papa. Iyi Rayon Sport izabibaga. Ndabona imyitozo y'uyu munsi iri buza gukomera, muri buza kuyikurikirana kuri Hot Rwanda. Ucyandikamo Hot Rwanda ihitiza, kuko Hot Rwanda ni umwana wa Hot News ihitiza. Ubundi Hot Rwanda niyo yabanje gushingwa mbere muri Rayon Sport, ndayishinga ndavuga ati igomba kunyuzaho ibya Rayon, iza guhura n'ikibazo, ariko none ikibazo cyari gihari cyarakemutse ku munsi weje, hagaze neza, hagaze bwome, hagaze bukwashi. Icyo ibura ni mwebwe mugomba kwishigikira, mukayereka urukundo, mukayibwira ati turahari, nayo ikahaba ku bwanyu. Mwabibonye bisore, mwabonye iyo bita Murera ubururu n'umweru bro, the sky is blue and white. Iyi Rayon Sport izica amakipe. Abantu mwandika muri comment munyandikire ngo harakabaho Tade. Impamvu niyi: Rayon Sport ni ikipe yubakiye ku rukundo rw'abanyarwanda, ni ikipe yubakiye kuri mwe, ni ikipe muhaba ikabaho. Mbese mbabwire operation, mbabwire ko Ganijuru Eri ashobora kuguma muri Rayon Sport. Icyo kintu nyibabwire, mbabwire ko yari operation yo kugira asanana uwo bita Pasi no bita Paplay basohoke muri Rayon Sport. Uyu musore kashobora kwigumira muri Murera, uyu musore ashobora kuguma muri Rayon Sport mukumirwa. Ni umusore ukugenda azana forme, ni umusore watangiye gukundwa na afami ya Rotifi. Isani isa rero ashobora kuguma muri Murera, mukabona Rayon Sport iryoshe, Rayon Sport icyaye, Rayon Sport ihagaze neza, ni Rayon Sport yujuje buri kimwe. Iyo ni Murera, igikaka, igikanu cy'imfizi, isaro ry'Inyanza. Iyo ni Rayon Sport. Iyi myitozo y'uyu munsi, mwabonye Mohamed Cheri arimo araganira n'uwo bita Narindwa, arimo araganira na Kabange, bagenda bakora icyo bita mutoto niyo batotora, amubwira ati bayi reka niruke, reka ntangire icyo bita akantu ko kunyaruka, ndebe ko nahagarara bwuma ngahagarara bukwashi papa, ubundi icyo bita baro tukagiconga. Ndakurahiriye, ngurahiriye kuyerira mu ijuru, iyi Rayon Sport iribuze kurangiza amakipe azabirya ngarya amaseti wa mugani wa Wasiri. Iyi Rayon Sport umutoza afami ya Rotifi watangiye gutoza abasore, batangiye kumva systeme yiwe. Uyu Azizi Basane kuranya muri kwa kunyaruka kwiwe, uyu musore w'umurundi uhagaze neza Gruwari Tambwe agenda gacenga. Uyu musore Yves ahagaze neza agenda avunderezamo, yibutsa abantu ibyo yakoze muri Rutsiro. Adama Bagayogo kuri ya mashoti yakubitaga ku bwa Robertinho agenda arekuriramo. Narindwa ahagaze neza kuri defense ari kumwe na Emery Bayisenge. Iyi Rayon Sport iruzuye, ihagaze neza. Noneho reka hiyongeremo Pichu areka mugarukeho. Pichu na Mugunga Yves ni abasore bagiye kwisanga muri Rayon Sport. N'ubutatu butagatifu ugiye kuzamuka muri Rayon. Ndavuga ubutatu bwahoze muri Kiyovu ugiye guhura muri Rayon: Sefu, Abedi ndetse nande na n'uyu musore Pichu. Hakiyongeraho n'uyu musore Asumani nguwo, murabizi ko yari yarasinye muri Kiyovu ariko ntakine bitewe na bya bihano Kiyovu yari yarafatiwe. Yarasinye na ba Miss Cedric, urabizi ko nabicyo gihe batasinye. Iyi Rayon Sport rero ibuze kurangiza icyo bita ikipe papa. Iyi Rayon Sport irabihagaze neza, irabirindi muri irabivunderezamo. Iyi Rayon Sport ibuze kurangiza icyo bita ikipe papa. Mugiye kureba iki rero uyu munsi? Mwitegure mu kanya gato, hari imodoka igiye kuzana ya V8, irazamo abasore babiri, irazamo bita Ismael Pichu. Ayo ni amakuru mbahaye.
iri buze kumanukamo uwo bita Mugunga Yves, iri buze kumanukamo umwe mu bagabo bakomeye ushobora kuzafasha Rayon Sport muri fitness. Ibanga ni subscribe kuri Hot Rwanda ndetse no kuri Hot News, ubundi ibindi byose tukagenda tubanamo. Ntago ngomba kubatenguha isaha ku yindi, umunota ku wundi, ngomba kuba mpari namwe muhari kugira ngo turusheho kugenda tugira ute tubana 5 kwa 5. Iyi yari Hot News, hano turi mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya Rayon Sport, igikano cy'Imfizi, isaro ry'Inyanza, ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi, ikipe y'abanyarwanda. Munyandikire muri comment mumbwire ngo ese Rayon Sport ni ikipe y'abanyarwanda. Munyandikire muri comment mumbwire Mugunga Yves ntagarahagera ndetse na Pichu ntarahagera.